okuza kwata mucunguzi Godi abatura bekoziremo umurimo barara hero bamutegere kandi ahantu ho kiro cye cya 20 kishikire ogu Godi akibe mpunu yibembuzi na ibempunu ayibembuzi akazo wakagonyera yiba yembuzi yazo wa nankogo wa David yawo yahembuzi mwenu bakazana hari akibaro wa Alex hari no hamanya wa mutabani wa nankogo akabareba Godi anyangarize mutabane wa Diga ni wanyangarize munonga rero kubamanyira mbo musizo wanje yatunga obuzibu yatunga accident baba bo kunyeba nyombwe ninsoberwa no kusoberwa aho tugire kushikira Butare mucunguzi Godi yabire yatwirwa ha polisi ya Butare bari kumuyaho statement aha kutora embuzi ne kubura entama ne kubura nente ne basa kubura kubanga nasara embuzi omucuzu agagasara na nempo nomucuzu neshitoke ngeke takukisiga ni wizo barimo nganyindika kaziga ngoma nizana Godi akayo natera umuntu aho Butare atoyise kare sahemwe atondetere chapati atringa tokuza kuyiza uri ati niza kuyiza akuja ngunteka teko ngo atuye na yuba ekiro cyo barabatwire mpunu yanje aho bakandi bagira ngo nabyiba abishereka abitransportinga nyecuro kandi na hati nico kibire abyibire nyecuro babikwata mu kasheshe ugwatwire narondwa polisi kandi abatura bayambereho polisi okumukwata kandi ubwanyuma yo kumukwata abatura nikwe kujaguza esere yambwa kiyagenzere nozo weye yagezaho kurwana sabasirikare na wayine yembwe zeye yarwana sabasirikare nango bateraho namasasi bamutwara so ibyo ntumanya ko umuntu atwire nakwata ibintu by'abantu polisi tayenzire kugamba nitwa Hanshongeji konko bwa hato kwasirwe acikumirwa ha polisi ya Butare Gashakwa Sheikh Abdulatif.